Lako olona to sitoe petokon na lembang, toma aparenta tungka sanganna. Lako timban tingayon atau parenge, lako mintu uraku masussa. Maka limaana kita mintu mas solanasa, tulimbong mulante tarampak maaway mata. Tatora rapa apa mas solanasa, taberangi indi aldolan sara, tula tapatingka lante tangalo totemo. Maafin pisangna, bebungka kada tumarasan mo di palingka. Maafin duana, kami nombang tulan angkar majelis gereja, kombongan rantai talang, nayatula usalurun dun kadana puang matua, pendeta Kristian Baturante SPDK MTH. Maafin talunna sambuku dong bukada, diomito marapu, tulan aparampo papa ageri. Maafin na paana istirahat, maafin dengan na pak tutu. Tamatin ka tamasara maafin buan, yang untuk kami lembang, lako tonala katanang tabe ni indemo. Shalom. Indo ambe shilo solanatang tuli pakaboro manpuang. Tatoro rapa solanasang napasaka benanta ninulang manpuang. Nakuha ka na napuang kiyang kakakuha ni ulo napuang kakakiyang na napatenganin bagi pembuang
kombongan masalah anak uangmu. Iya tu Pak Tumbanta lante kamenumban Pak Kaburusan almarhumah Kristina Turun Parapak tapatongan laung potete sangan na uang tumangkau pada lagi isolalino. Narampoy moro kami kamaturu-turusan sia kamarampasan diome puang matua ambeta sia puang Yesus Kristus juru salama tukulen wi pangantaan na puang pena masallo. Siapa pembukaan kali lomba segi papudian lomba papudian 55 ayat 1 sampai 2 nah lalu di bahasa si Sunda. Apa ya tu aku temiang lina lagu puang matua melembi siapa karoy sorni laku puang tu kaselanganmu. Amin. Lante katuanku lan susah siapa kamu. Tomatonku sudah salah nasam. Taman yang pas sudah lakukan para anak ini Indo di Sakamsi. Semua lantai sarak Pak Kaburusan. Mulai dalam adat kamasusan, lantai kalau pakai upaya semua. Dalam nama masih nakuang sang apa lenduna tanah isola nasam. Umposara ini tema umposara. Saya lakukan untuk temo yang atau mai kami soal nasam atau untuk mengsiumpu kuamatua lan kapas sambayangan. Bila nama mali iklal bahasa saya mengenai keadaan akuam matua. Masam. Oh buang matua atau surga. Ia ke hipopentei kai teleteki lumika. Tang melayo
Nenek-nenek luka bangkan ni mekutana kumua mindara tulakiran nuan. Lak biraka ke untamu ikan ni indea agan kamasusan buang. Mekutana duka tu penangki mindara tulakiran nuan. Apa kusanga mika masaikan ni painan, mika masaikan ni kakinan, moya na nenek mekutana tu pena, apa ya tu katuangki nang kipatutun mati olo malabi ini. Bela na kitandai puang kumua kamu tu umperangi tu dio nasaroki rita penangki. Ke untingayo kan ni inde me paadi kamasusan. Lante tangal lo totemo puang. Si solamintu rapu masussa kipatutun inde katuang kilan ratu sangat tu. Mamali lau basa sa unanungan itu kadami ipo matoto di mane male kabur inde batang rabu na inde indo nene ki kamasei ya mato kamasei kan ni ungke tutangga penangki den no pa anayate kadami lamin dadi kada pa apakatana laku tebe mintu rabu masussa inde makan puang bela nama mali kan lau basa sa unanungan itu kadami kadang kami udah duit tahu ni bila nasaka makal di lautan dengan ni lasangan aku ang kipong Yesus dia mapuang sa juru salamati amin. Kadang napuang tulatanan dengan lantai atau totemo kupasangka lampai dak dua pak basan lampai pak pudian 110 ayat 15 Nalam ni Filipi pasal misa ayat 20 misa. Kadang napuang alam ni Pak Kudian 110 ayat 95. Kiang gak kapua di olo napuang tu kamatian na tumain komeng kaulan. Tolepi. Kiang gak kapua di olo napuang tu kamatian na tumain komeng kaulan. Lamai Filipi pasal misa ayat 20 misa kadang napuang nakuang. Belang na iya tutuoku lula konasang Kristus. Nakamatian tu kamau parangku. Belang na iya tutuoku lula konasang Kristus. Nakamatian tu kamau parangku. Amin kadang napuang matua. Tomatangku siluku solanasang la biraka lako mintu rapu masussa lante inan kiate yanta perangite dak dua kadang napuang matua kusanga maleso nene tatiro ke untami kita mai pa di kamasusan biasa keden nite mai rapunta untamu ite agan susite ya mode bangki memberikan penguatan kepada mereka melalui chattingan, juga melalui karangan bunga. Kota Tiro Majalute karangan bunga. Sebagian besar tulisan ayat di karangan bunga itu bertuliskan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya keumpo kadak itu diona kematian. Tomatuan kusuluk solanasang den tu paralu lata palang penanta solanasang lata nandungan antatiro Malaysia kumua matumbari napokade te tomaku di kumua kiang da tu kamatean matumbe napokade Paulus nakokombongan jo Filipi